Goeiemôre. Dit is vandag Woensdag 21 Januarie. Waarlik, in Januarie, ook al amper op sy rug. My naam is Estie Geldenhuys en dit is my voorreg om sommer net in die tuin te staan en met jou te chat oor dit wat ons Vader op my hart lê. En vandag, sowaar Psalm 7. Weet jy, een van my Engelse vertalings dra by Psalm 7 die volgende woorde as opskrif: In you do I take refuge. Wanneer ek skrif ondersoek, kyk ek graag na soveel moontlik vertalings tot my beskikking. In hierdie Psalm 7 vers 1 roep koning Dawid uit na die Almagtige om op te staan as sy hulp teen ander wat hom wil tot niet maak. En ek wil dit graag vir jou lees vandag uit die Passion Translation. Maar ek wil net eers sê, dankie Vader, vir die voorreg om hier te kan staan. Dankie vir dit wat U op my hart lê om te deel vanmôre. Dankie dat ek dit kan uitstuur en dat ek weet dit is U. U wat self met hierdie woord maak, wat U bepaal het voor die grondlegging van die aarde reeds. Dankie Vader, dat U dit laat opsteken en opskryf het deur koning Dawid. Dankie vir kosbare vertalings. Dankie dat ons kan vra, verduidelik U asseblief self vir my wat U wil hê, wat ek vandag vir myself en my omstandighede en my mense moet vat uit hierdie Psalm 7. Vader, kom breek U dit asseblief self vir elkeen van ons oop, tot op die diepte wat U daarmee vir ons bepaal. Ons eer U en ons verwag U en U alleen. Halleluja, amen. Ja, wanneer ek skrif ondersoek, dan kyk ek graag na soveel moontlik vertalings en ook na ander tale. Wat het hierdie een daarmee gemaak en wat het daai een daarmee gemaak? En in hierdie Psalm 7 vers 1 roep koning Dawid uit na die Almagtige om op te staan as sy hulp teen ander wat hom wil tot niet maak. En ek lees dit vandag graag uit die Passion Translation. Hy sê, In you do I take refuge. A passionate song to the Lord, to the tune of Breaking the Curse of Cush, the Benjaminite, by King David. Yahweh, my God. I turn aside to hide my soul in you. Save me from all those who pursue and persecute me. Let op, dit is in ons vleesmens wat ons skrik en bang word. Daarom vra koning Dawid dat ons Vader veral in sy sielsdimensie sal oorneem. Weet jy, al is dit al wat ek en jy vandag vat uit hierdie Psalm, dink ek is dit 'n ongelooflike Psalm, 'n belangrike ding, dat ons sielsdimensie ons laat struikel. Ons sielsdimensie laat ons twyfel. Gee dit in die eerste plek vir ons Vader. Vers 2. There is none to deliver me but you. Don't let my foes fall upon me like fierce lions with teeth bared. Can't you see how they want to rip me to shreds? Lord my God, if I were doing evil things, that would be different. For then I would be guilty, deserving of all this. If I have wronged someone at peace with me, if I have betrayed a friend, repaying evil for good, or if I have unjustly harmed my enemy, then it would be right for you to let my enemy pursue and overtake me. In fact, let them grind me into the ground. Let them take my life from me and drag my dignity in the dust. Pause
in his presence. Hoe mooi. Hy skryf, pause in his presence. Is dit nie presies wat ons ook moet oefen om te doen? Wanneer ons weet dat iemand of iets ons te nakom, moenie net terugveg nie, nee. Kom ons laat ons Vader toe, om namens ons te veg, terwyl ons vertoef in sy teenwoordigheid. Vers 6. Now, Lord, let your anger arise against the anger of my enemies. Awaken your fury and stand up for me. Decree that justice be done against my foes. Let wel, hy gaan dit nie self doen nie. Hy vra ons Vader om namens hom te veg. Vers 7. Gather all the people around you. Return to your place on high to preside over them, and once more occupy the throne of judgment. You are the exalted one who judges the people. So, vindicate me publicly and restore my honor and integrity. Before all the people, declare me innocent. Let op, hy probeer dit nie self doen nie. Hy vra, hy verwag, dat ons Vader dit namens hom sal doen. Vers 9. Once and for all, end the evil tactics of the wicked. Reward and prosper the cause of the righteous. For you are the righteous God, the soul searcher, who looks deep into every heart to examine the thoughts and motives. Hy doen dit nie self nie. Hy vra ons Vader om dit vir hom te kom doen. Let op hoe koning Dawid kies om totaal terug te staan wanneer hy weet dat hy onskuldig is. Hy kies om nie self te veg nie, maar hy laat dit oor aan ons Vader. Vers 10. God, your wrap-around presence. Is dit nie beautiful nie? Your wrap-around presence is my protection and my defense. You bring victory to all who reach out for you. Righteousness is revealed every time you judge. Because of the strength of your forgiveness, your anger does not break out every day, even though you are a righteous judge. Vers 12 en 13. Yet, if the wicked do not repent, you will not relent with your wrath, slaying them with your shining sword. You are the conqueror, with an arsenal of lethal weapons that you've prepared for them. For wie? Those who do not repent. Dan gaan koning Dawid verder. You have bent and strung your bow, making your judgment arrows, shafts of burning fire. Vers 14 and 15. Look how the wicked conceive their evil schemes. They go into labor with their lies and give birth to trouble. They dig a pit for others to fall into, not knowing that they will be the very ones who will fall into their own pit of failure. For you, God, will see to it that every pit digger who works to trap and harm others will be trapped and harmed by his own treachery. But I will give all my thanks to you, Lord, for you make everything right in the end. I will sing my highest praise to the God
of the highest place. Mag ons ook daarin oefen, om die gevegte wat om ons losbars te herken, besef waaroor dit gaan, waaruit dit ontstaan. Het ek regtig 'n aandeel aan die bestaan daarvan? Indien wel, maak reg. Eers by ons Vader, en dan by ander, wat daardeur geraak word. Maar as ek geen aandeel aan die geveg se ontstaan of doel het nie, onttrek, staan terug, gee dit vir ons Vader. Net hy kan geregtigheid in elke situasie laat seëvier. Dankie Vader, dat dit is wie U is. Dankie dat U alles weet, in alle omstandighede, in alle situasies, is U die enigste wat alles weet. Dankie Vader dat U ook die enigste is wat waaragtig kan onderskei tussen reg en verkeerd. Vader, leer ons om terug te staan, om U toe te laat, om U geregtigheid in ons en deur ons te laat werk. Ons erken en bely dat slegs in U geregtigheid is ons veilig en vind ons vrede. Leer ons hoe om dit in alle omstandighede te ontdek en daarin dan te bly, te staan, te leef, te wees. Ons kies om te leef in die beskutting van U geregtigheid. Halleluja. Amen.